All India Radio Info medium wave meters thum somli point khat kilohertz gyat som gyat leni le FM megahertz zale thum point ngapan hungki pongkhia paite program hi tunin thu tak la khom simna le ngai che tu tin la twal leng na hon tel khom teu ngai na bana man ki baat program Prime Minister Lungyel Ponkhyak na paite pawale hia ngai na inei dingo tu nama sapenin thu tak la khom simna inei ding All India Radio Info to takla khoma simtu lamoi chingmangte Manipura positive case punde semin tu nitanin corona positive case somsagi legiat pha in active case somgukle sagi phatahi muthaka omte Delhi Uttar Pradesh le Hyderabad ahongki panhi uhi amaute tulalin greens le jenimsa etkolin omlelwa adin munu lauthong hai lo hinkigen Tunitan dong in India mal so bela ting gamdanga na sema mi nuai khatwalte Shramik Special Train jangin aom namun chatwa khaktung hitao Northeast Frontier Railway Chief Public Relation Officer Subhanan Chanda in Shramik Special Train State 10 apoi mo dan bangjela zatzomjel hiding ahi dan gen hi tunya patin passenger train gukte Northeast Frontier Railway 10 taisak pantawa thumte asama zat hidinga adang thumte state danga zat hiding hi rela twangding passenger ti kyanga arokya setu app download na ding le zat ding dan the sakna pekhinu ahi dan chandai gen hi Meghalaya Chief Minister Conrad K Sangma in Southwest Garo Hills Vapha District Attorney to Tele Health Department official te to holimna neuhi Chief Minister in Haibang Hunhak Sakala, District Attorney to te, Medical Team, Police, District Official te, Social le Sakhwa Makai te, Panlak na tunga kipa thugen hi. Tuta na community spread nai lo zakin leng, mipite kya kipa thugen. Hunhak Satakala Meghalaya in Amile sa gamdanga piki ka te enkai the zel te tung nga kipa thugen bokhi. Asama lockdown phase lina Hunsunga danbo setu vehicular rule bana mipi kipun khom namuna mask bunlo mi sangli le zagukte mattang kya hilowin asum tangin kro thumle laknga sing thum liaw sak yu hi Assam Police 10 March ni som ni lenga pantuni tanin case sangni le zagukle somsagi le kwa athil tung sang thumle zani le gyat tia pan register hiu chinge Delhi Mizoram ni le India amal swa state Mizoram ni sang le zali le somthum le gukte zanin Mizoram tungta u official to swakin atak lat danin Mizoram ni state danga tangte zanjing kalin Assam to gamgia Bairabi station hongtungu chintak lang Mizoram ni hongki te railway station a screening ball zo ahi nungun amao na district chata dingin khakya uhi Lockdown na face nga na tunya kipan zui ahi lai in India munten khata unlocka khatveina pat anahita state dangdang 10 lockdown phase nga na le ahon na zui ding dan te swa khetaw hi Prime Minister Narendra Modi in igam state kan khata lockdown honna ding to kizomin mipi te pilwang sen ding in chalna bol tunya patin India gamsunga special train zani te tai sakpat hitadingo Ani khat mi in mi nuai khat sing li le sanga te zinsak hidingu jun ni khata pan ni som thum sung mi nuai som ni le gukte zinthei na ding ticket book sign om ta hi tunya dinga thutak la khomi sim thei hai teng ahi Man ki baat episode som leni na Prime Minister Lungyel Ponkhyak na paitipa wale hiya ngaina ineding ka khwale tui ka unaw de takte man ki baat leng corona ina sukbwai lo ahike tu ma aman ki baat hunlain rail bus le na nongon khol sak hima le tundel pai pan non taw hi special Shramik train teleng venbit na nuaya tai pan non tawa industry hall zanga na sepna teleng ki pan ta hi
Hei huna ikiveng semu kul hi. Social distancing khat kina ilwa a omlo ding mask budding chi te bana ina ki khumding chi te ikiveng pilvan theina ding te wa hi. Igama mi tengin corona na ido veku ahi. Igam mi pi gamdang to te in itambing ma nawa corona pan ti ven na dinga mi pin panilak na te u hoi huntok kasahi gamdanga apun hat ma hangin igama huchi hyal lo hi corona zia ka mi si lenga tamkea haksat na thwak te tunga ithwak pi na u itun theilaiwa damswa sem pe te igam mi pi malak na liaw ahi corona mi kimin idovek dingu ka unaw te o igama doctor te nurse te igam ha siangpol te police le media te tungtang leng tamdei pi man ki bata akigenta midang te adinga ma ni thilne itlo apekhetu igama mi tampiom hi amau te laka Tamil Nadu a si mohan leng khatin panga ama a hi le sammet mi hi a asummu te atanu siam sin na dingin nuai nga kholkhia a hile leng asum kholsa teng haksa te panpi na dingin zangbe vekhi agartala om Gautam Das in asummu tia pan mi haksa te nek ding mi tengen ngai to sakhi Punjab pa pathan ko ta leng pian ke na wal phalo Raju le alom ten asum khol kyak te wapan mask sang thum khuin mi pi te kyanga athona ahom kya ku kya leng hiloin in kwan zakhat te nek ding leng hom nga lu hi women self help group ten leng mask khuin mi pi te kyanga athonin homu hi ka unaw te o mi dang tampi ten athil hoi hi te u ihuna tom ziakin igen man kia himale amaute kyanga kakipa na kapuan komin amaute zana kapia hi ka unaw de takte heibanga igam boilaya innovation thil thak siam khezil te tunga kakipak ma a sin lai naw pangtia ding online class le video class te leng hi dan tom mu swa zelenom hi laboratory a corona et corona dinga apan lak na tewa imit atu a ga hoi ahon so angeyu leng ilamen hi kaunaw te o corona zia ka haksat na thwak lo kwama I omke haksa diak te a hi le ni teng nek ding jong pol te hi u haksat na u gen seng hi ke ma le haksa thwak te panpi na dingin asun azanin mi tengin kingai to avekhi kaunaw te ama a thiltung te beitama le imaila mahong tung ding haksat na te imaswan ding dan ngai to hol na hun inei layu migrant worker te haksat na kamuin amauti adinga panlak apoi mo dan katheya tunamauti adingin skill mapping startup le migration commission din kyak na ding ngai to pat hinon ta hi pholpi solkal panlak na ziakin khota ateng te semna pyak ding dan le ma ni ana sep zon kyak the ding dan chi te ngai to la hi igamle ikhwate u atma nirbal anahile tuwa I haksat na to te u khatma itwa ke dingu kaunaw de takte corona thu gamdang mi te to ka ki holim na u mi pi te laka ka gen nuama ka gen no pe na hi le yoga le ayurveda thu hi gamma kai chan khatten yoga le ayurveda in corona apan bang che bangin ahon ding thedia chin hon dong zelu international yoga day ahong nai ta a corona in respiratory system asuksia ta le yoga kya in respiratory system sukhat na ding yoga che tam takom hi kaunaw te Ayushman Bharat in migen thei tampi te damdoi ket kolna a apan pi a adyakin hota ahong ki pan tampi te leng Ayushman Bharat tungtonin haksat na jaka damdoi in zwan theilowa omte damdoi na ki en kol damswa thei kyak bangza hiamom ta hi Haiti laka Manipura Churachandpur district a nawpang kumgukmi Kailin sang leng Ayushman Bharat jakin damswa thei hi Kailin sang a hi le khwak nat na ne ya Kailin sang pa ni teng nek tom zonga hi a anun pon ganjela amao din mun etin damdoi in zot ding thil hak sakti hi himale Ayushman Bharat jakin Kailin sang in athonin damdoi ina etkol na dong hi Puducherry aleng to bang haksat na lungphu hoilo khatleng Ayushman Bharat hamphat pi in damdoi na ki enkol the hi to bang ma in Ayushman Bharat tungtonin mipi maktadwa yasimte athonin damdoi ina pan etkol damin nomwa nahun olwa to banga hamphat na tangte hongen pi zelun ka unaw de takte corona zia ka haksat na ito asan layu kalkhat paisa in Bengal le Orissa a huipi emfin kichi in muntampi susia a lohomi te haiti tampi suksya te enin keima ngileng amuna kaba enkhia a amauti panlak na eton tang ma hi Helbanga haksat na omlayin munkhen khata khawpe in tam haksat na tunnon hi twabanga haksat na te maswan na dingin
thunei tu ten athei to pu so in panlau hi lo khomi te hak sat na thwak ivekwa ipan khomule ahak sat nau panpi ma dinga hi chi ka ginta hi ka unau de takte hun sot lo nungin jun ninga World Environment Day hun se jang ding hi a athupi dinga hi le biodiversity hi ni dang lai banga ising le lo teu omthei na dinga humbit soma lungput nei ilaka mi bangza hiam I omu kalamen hi unaute tampi vei izaki zelu tui omna a hinna a omchi a hi to a hi manin wa zuk lain I hi thei dan danin wa tui khol chat ni khwa honglum sem a hi manin ising le lo teu humbit somin pan ila chat dingu Twabang kala corona zaka haksat na ito alo na ding un maani sungkwan te kyanga genin Tervang takin kiveng chat ni taksa damthei taka om chat dingin de sakna kahon pya hi khanon chang in thildanga I holin non dingu kakipa ke late lama sapena ngai dingu lengkul te chila thangboi mangte na sak dea hon tel tu te Delhi apan Lianmin Chang David Ginlenzon ngamthang Paumwan Somlal Niulamka Hebron venga pan Muan Lian Jeremy le Sangboi Hauzel ten de ma hon tel hi ingai dingu lengkul te Latilani na dingin lunglen ana e chila es chingnoi na sak dea hon tel tu te Niulamka Zion venga pan Sangi Hauzel Lamka Mission venga pan Nyan Kim Gauchin Khup venga pan Ning Ngei Vung Bungmual Siloam venga pan Nyan Thian Vung Langola pan Nyangai Vung Amson Mungle no mwani ten de ma hon tel lo hi ngai dingo
nuam lo mu bang ngai ting to nun nuam kolai nong gel be lom kwal tam to nun nuam kolai lung duan te lung gu ka om lo lung duan na nae lung le na nae tham ta le lung lui ngai lung le lung gu cha dam to za na lai kun na nun nuam tam bang zal atam dia khol ti zatam le len ti zatam to khwa vang lai nun a khol khonin an bang ki din ken ge ni oti hi zong sa bang ta na dang lung zua na nae lung le na nae ham ta le nun lui ngai lung le lung gu cha dam to za la lai kun na nun nuam tam bang za la tam dia tên lai phần nuam lo mu bang ngai ting to nun nuam kolai nong gel be lom kwal tam to nun nuam kolai lung luan se lung gu ka om lo lung luan na nae lung le na nae ham ta le lun lui ngai lung le lung gu cha dam to za na lai kun na nun nuam tam bang zal atam dia khol ti zatam le len ti zatam to khwa bang lai nun a khol khomin an bang ki din ken ge yoti zong tuna dingai ngai thi hei teng a hita All India Radio Info Jingchangin tak lap khom simna nyangyan le alom tia pan pu pa la ngai na inei dingu tuni taklam da li le minute somli jin to ki panin mi hunu abeita mun si a pai te program ngai teng teng om nuam le mangpha